may kotse.
ing lagyo ning igba at ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Hesukristo, ing lugod ning Dios at ing pamakiyagom ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka antimuri. Maya pabengi po kay kayungan. Maya pabili po At amin. syuta na po king kalimangaldo ning kay katamong pabagnovina kaniting simbambengi para kindaratang nga Pasko. Nga po bayo ta magumpisag katanda kayo pa po makipag high five kayo pa po karing kasiping yu high five. Balo ya po yung high five. Ya, nuling nga syuta na po king kalimang bengi ning kay katampa magsimbambengi palakpakan tayo pa po nga pong Ginoo. At kaniti pong kabengyan, damdaman tayo king kakatamong Ebanghelyo, impama ng unang Maria, at ing pamalita ning anghel kaya, na milamnan niya at apiniti ing ginutang Hesukristo, aw santayang Emmanuel, nung nukarina na maware, ing ginuabe tayo. At karetang panahon, etapen walan na etaya kayabi nga pong Ginoo. At likwan tala mo naman ding liwang kaparatamong tao, si siyan tala pa mo reting pamikasalata. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang dinatangba mo lang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatanwanan ning ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwan nakatamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, ilala nakatabungan sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Makiabeta mo nga po king pamagkanta.
Diyos ay pami, ing kalinis-linis na virhen, tinggap ne ing sabing ama na mo, king pamamalita ning angel, at meging pakasautan ning kadyosan mo, at mikat mo niya king sala ning banal spiritu, at tularan niya sana ing nuwa na virhen, king pamagpakumbaba ng kapamintuan king kaboryan mo, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Misan pa, migsalita yung Ginoo kangakas at ngana. Mawad kang metong awaga king Ginoong Diyos tamo. Maging iti wagaya mang manibatan king kalalama ning Sheol. O manibatan niya man king kamatas-matasan abanwa. Ali, kumanyad, metong awaga king Ginong, nga nang may kibat akas. Buring panyubukan ing Ginong. Kanita nga nang tinuglong Isayas. Makirandam kayo, ikayong palipi ng ngaring David. Pamakagyo kaya kayo, ing panyubukan nyo la kapibabatan ding tao. Pati pa naman ng kapibabata ng Diyos ko, panyubukan buriyula. Ing Ginoo mismo, ulinita, di na kayong metong awaga. Ing waga, antiya Kenny. Ing metong abirhen, kagliya, at elambat, ibait na ing metong ngayon na kalalaki, ayaw sana king lagyong Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pabalaos na niyang lungob, ingaring maligaya, yaing Ginong lubos mayopaya. Pabalaos na niyang lungob, ing aring maligaya, yaing Ginong lubos mayupaya. Ing Ginoo bandineng labuad, at ing sablang atyo kayo, bandine ing kabilugan na yato, at ding sablang manoknangan kaniti. Yaing may bili, karing pundasyon na, king busal ning dayat malat, pekatikit na talakad, king libutad ning danuman. Pabalaos na niyang lungob, ing aring maligaya, ya ing Ginong lubos mayupaya. Ninong ating matulid mukyat, king bundok ning Ginoo, nino ing makimatulid talakad, ilob ning santuaryo na. Yapin itang atin malinis sa gamat, itang makimalinis sa puso, ay magimbut karing bage, alang kapakanan. Pabalaos na niyang lungob, ing aring maligaya, ya ing Ginong lubos mayupaya. Ya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Diyos at alapagligtas na. Makanyan lapin, din taong kaya magdulap king harapan mo, o Diyos ng ako. Pabalaos na niyang lungob, ing aring maligaya, ya ing Ginong lubos mayupaya. Parangalan tayo, ing mayap a balita. Diyos, datang naka, ibulos mo laring bihag ning karalumduman.
manatili ke kayo. at kaya ka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang kanam na ng Isabel, tiburanin ng Diyos ing Anghel Gabriel, king metong nga balen ning Galilea, amilagwang Nazaret. King metong nga berhen, ang makatangunang maging asawa ning metong nga lalaking milagwang Jose. Metong nga palipi ning aring David. Ating lagyo na ning berhen, Maria. Karas na ning anghel, sinabi na kaya, tumula ka. Ikam kitmuang grasya, ing Ginoo at syuke ka, nuan kakaring sablang babay. Misdan niya munanoy Maria, inyang dimdam na ingamanong antikaniti. At isipisipa na nung nano kaya kabaldugan iting pamamuge. Dapat sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata ning Dios. Lawan mo, kagli ka at ibayit maying metong nga anak kalalaki, at ipalagyo mo kaya, Jesus. Maginyang maulaya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan. Ibiyene kaya ning Ginoo, Dios, ing trono ng David, api pumpunana. Magari yaking balen, ng Akob kapilanman, ing pamagari na alang kapupusan. Kitang ng Maria king anghel, makananong mapalyari iti, ngening ako, metong kong birhen. May kibat siya ing anghel, ing banal na espiritu, tinipaya keka, ating upaya ning kakatas-katasan, lilunga na ka. Inyay anak, amibayit keka, banalya, at mayawos siyang anak ng Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, busal ning Ketuana, pengagli niya naman ing metong anak kalalaki. Kanam na ng bulan ngeni, lipat nitang sasabyan daring tao king baugyo. Pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kung alipan ning Ginoo, marapat kabod kanako, anting inggigkas mong amano. Kay ba't na nita, likwane ning anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabengi po, kaya katamungan. Mapalyari tala pong pakigrit din kasiping tamo, potang babae, sabihan tamo, kalago mo naman, kapatad. Potang lalaki, po yung kasiping tamo, sabihan ng tao, kasanting mo naman, kapatad. Kaluguran kong kapatad, Aldo, gagawa tamo pong miyaliwang desisyon. Dakal kareti, lati-lati. For example po, nano kong oras migising, nano ing isulot kong imalan, nano ko kaya oras mamalengke, nano ko kaya oras maglinis king kwarto ko, nano kaya ing iluto ko kareng anak ko, ninong pasyalan ko, nanong gawan ko, lumwal ko, o ali, simba ko, o ali. Desisyong lati-lati. Atin mo naman po kanong desisyon importante. For example po, ing meto nga grade 12 student, sabihan na, king sarili na, nano kayain ko ng kong kurso, kayari kong grade 12. Mag-engineer ko ba? Mag-doktor ko ba? Mag-architect ko ba? O magpari ko ba? O kaya naman, sabihan na ning metong nga lalaki o babae, nino kayang sagutan ko? I-blue o kaya i-beauty? O kaya naman, sabihan na ning metong babae, magmadre ko o hali? Makiasawa na ako mo o hali? O kaya naman, ing metong anak kalalaking magnasang bisang magpari. Sabihan na king sarili na, magpari ko o hali?
Desisyong lati-lati, desisyong importante. Kutang po, o ba't importante lareng desisyon, bistaman malatila o maragol? Pakibat po, uling ilang babye direksyon, king katamo pong pamibibye. King katamo pong dimdamay ebanghelyo, nandin, nga ng Gabriel kang Maria, ika ing me piling magdala, king me ngabos. Tanggapan me, o wali. Bisa ka, o wali. Importante ya po, ingkutang uling yang mamye direksyon, king katamong biye. Tandaan tamo kapatad, ding importante tamong desisyon, diri nanda katamong direksyon. Pasibaywan kaya po, ding importante tamong desisyon, diri nanda katamong direksyon. For example po, inyang atyo ko pa po kinglual, bayo ko po lungob seminaryo, may desisyon ko pong anak karakal. Sibiyanang king sarili ko, nung lungob ko king seminaryo, magpari ko. O kaya naman, nung lungob ko kung metong college, school, mag-engineer ko, o kaya mag-architect ko, uling itata ko, engineerya. O kaya naman, mag-doktor ko, uling dengaliwa kong tita, doktor la. O kaya naman magpari ko ng aking sarili ko, uling ibapa ko, pari neman. King malagwat sa dita, dinesisyonan king kaburyanan ko king sarili ko, at sinabi ko king sarili ko, lungob ko king seminaryo. At king pamaglob ko po king seminaryo, dakal mo naman pong desisyon alati-lati, dakal mo naman pong desisyon ay importante ing kanakong gewa at ing kanakong pinili. Like for example po, inya pong kagraduate ko king college, king philosophy department, at in kaya pong awsa na transitional stage. Wherein, kami pong seminarista, mag-decide kami po nung tuloy kaya po king graduate school of theology. Nung taglos miya pa ing pamagpari, o kaya naman lumwal kaya pa seminaryo at mag-obra. Dapat ing pinili kong desisyon niyang importante. Pinili ko pong taglos, bang kanita, magpari ko. Inyang atsuna ko king theology department, king graduate school of theology, karin, bagya-bagya, susulong, totoo, dakal problema, dakal mo naman mga bayat, delanan ko king be, dapat, pauli dareng desisyon ko, ikwa ko pong mikabos, ikwa ko pong mayari, king pamagpari ko. At gangganang ngeni at ko po harapan nyo, metong diakono, anong nuka rin, makadistino kening apo mamakalulu shrine. Inya po makanyan la po ka importante rin kaya katamo pong desisyon king be. Desisyong lati-lati, desisyong importante. Ini po kanong Pasko, panahon nening pamagdesisyon. Ing Diyos, migdesisyon niya namang iligtas ne ing tao kapamilata ng Maria. I Maria mo naman, migdesisyon niyang makisan metong king tangkana ning apong Ginoo king Biena. Nga napin sinabing Maria nandin ketang dindamtamong ebanghelyo, matupad sa kanako agpangkigkas mong amano. Ating kang kapate, magdesisyon ka, na pakisabyan me, o wali. Pakyabayan me, o wali. Atin kang kasabing tao, na anong gawan mo, desisyonan meng napakisabyan, o pakisabyan me. Magdesisyon na merong kasunod na pag-iisip ng wasto na nakaayon sa mismong gusto ng Diyos sa buhay natin. Inyapin makanyan la po ka importante ring desisyon tamo king be. Nung eka magdesisyon, sigurado malili ka.
Nung eka magdesisyon king sarili mo at emepe nga dyaning desisyon apipilyan mo, sigurado mawala ka, malili ka, at masiraya ing biye mo. Kadwa po, payalala ng kakatang ebanghelyo ngining penandit ay ti, ing isipan mong abala, metong niya palang grasya. King kakatamo pong timdama ebanghelyo nandin nung atatandanan niya pa, ing dalo ng Gabriel, grasyaya pala, eya, abala. At iko pong istorya, atin po kanong metong atata, pekisabihan niya po ning kayang anak, at kit na nga ning anak, tang, magkano ka po sweldo, king obra mo kada oras. May kibat siya po ining tatang nga naking anak, anak, metong kong libo kada oras, king obra ko, nga nang makanyan. At nga ning anak kan tatanatang, pwede ko po bang mandam 200 pesos keka? Unanan mo naman yung 200 nga ning tatang. Kay batrugo, ikwa ng may lungkot ning anak, may mulaiya, luluwaya, nilubya, king kwarto. At kay batanita, mapila na minuto, mapila na oras, may konsensyaya po ining tatang. Di ba ne king kwarto, ing anak na, at kit na nga ning tatang. Anak, nanan may wari ing 200 pesos. May kibatsing anak, nga na makanyan, kailangan kayo po yung 200 pesos, bang kanito, iyabe kayo po ka rin ng 800 pesos, aatipon ko king kanakong alikansya. Para bang kanito, ayandam ke ing metong aworas mo, tatang nga na makanyan. At inintatang king sobra na rogong dine king anak, kinawul neng maluwalwa. Makanyan mo naman po, inyang misa na yaldo, atin ko pong asaganan, metong ayanak. Manyadya po ka na akong siguro palimos, pera, makanyan. Atin gewa ko po, inyang migpaladya po ka na ako, ing anak, dininan kayo pong 5 pesos. At kabira-bira, iting anak, migpasalamat siya ka na ako, nga na makanyan, Kuya, marami pong salamat sa 5 pisong binigay ninyo sa akin. At kahit ang pamanisip kong manta, kahit ang pinandit tayo isip ko, o tinga na kay ni, o magpasalamat siya ka na ako. Dimot mo naman ing pigkalub ko kaya, o ba't magpasalamat siya pa rin. Isip ko, karakal din palang pinandit na yako mismo, akakalingwan kong magpasalamat kingapong Gino. Akakalingwan ko, uling masisilo ko, karetang mismong kaburyan ko, king kanakong biye. Halimbawa po, kapatad, halimbawa po, ing metong abala, maginyang grasya. Like for example po, ing metong pamilyayo, may sakit ya, o ing metong atata, may sakit ya, metong ya pong abala ito. Sabihan da rin anak na, o kaya kami milyarity. Dapat, atin mo naman pong grasya, potang may sakit ya po itata. Nang minsan, deng pamilyata mong misabi-sabi, pauli na po ng pangasakit ng tata, nang minsan, miyabe-yabe la po, mikikitla, at karin, mikasundula. Uling, pauli na nitang pamiyabe-yabera. Pauli na nitang abala, kalada, matsura. Dapat ita palang abala nga ito, metong yang grasya, bang kanito, salese, ing pamilya. Kapatad, sana, potang in Diyos, yang lalapit kaya katamo, kapamilya tandaring pamagdapat-dapat tamo king biye, malatiyaman o maragul ing pagkalub na kaya katamo, tamo po sana manibayo panlalawe king biye. Taya po sana lalon anting metong aabala, nune metong agrasya. Tandaan tamo po, kaluguran kong kapatad, nung maluwat na kang susuyo king obra mo, karing pamilya mo, o kaya king pisamban,
mo sana isipan na pabayat lareti at maragul lang obligasyon a kailangan tabong gawan. Mo sana akakit ing sabla-sablang anting abala. Bagkus, lawentala deting bageng areni, anting dalan, apanibatan ning masayang pamibiyebiyeta mo, na tapat, tatakiki, king nanumang grasyang pagkalubna, ning apong ginu, king biyeta mo. May kading sabla-sablang gagawan tamo, tanda at simbolune, ning magrasyang pamanyuyuta mo, karengaliwa, lalong-lalo na, king apong ginu. At sigurado ko, nabalo na ning apong ginu, deting mga kayap abageng depatanta mo ketiyato, lalong-lalo na ing pamanyuyuyu aldoldo, king mitmong kabanalan ampong kasalpantayanan, iyang maging dalan para bang kanita maging tamong banal king panlalawe na ning apong gino. Mapalyari tala po bang pakitapik ding kasiping tamo at sabihanan tala kapatad, eka kapilanman meging abala. Pakitapik tala po. Kapatad, metong kang grasya kanako. Pakisabihanan tala pong pasibayo. Kapatad, metong kang grasya kanako. Bilang pamupos po, kalugurang kong kapatad, panagkat na po kaya katamo, ngening kabenyan, king kalimang aldona ning kaya katamong pamagsimbambengi, lawen, at pigunaman tamong agnanagnan, deng bagay isipan tamong abala. Bangkanito, akit talang antila palang grasyang, menibatan mo naman, king malugod tamong apong gino. Pasibayo po, palakpakan tayo, ing malugod na Diyos. Amen. I Maria, mapagkumbabaya, pipnuya king kasalpantayanan, at patnayang makasadyang tupad king kaburyan ng Diyos. Manalangin tamban at tularan tayo ingalimbawa ng Maria. Kaya katampong ipakibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani tamo, anti mo ang balayaning Diyos. Sumulong tamo, king pamaglakbe tamo, king kasalpantayanan. Kami ning pamanaya, ang pontururing pastol tamo. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banting opisyal tamo king gobyerno. Gawan daing sablang agyura. Pasulong king kapayapan. At maninton king ikasaplala ring sasakupan da. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding lalaki, ang pong babaeng mitagulaling king biera king Diyos, maging tunelang talapatuto, ring kayarianing Diyos, king sumpa, ang pong pangakura, manalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding kayanakan, maging matibela king kasalpantayanan, mapamyeking lugod da, at matatag king kapanayan da. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding meyango na biye, amekibat na king pamanagkat ning Diyos, makaparik, pakirakir lalaking tula, ning lamesa ning Gino. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O iba, ingalanggang ama na mo, ni katawan niyang tao, inyang ingnuwa na Virhen Maria, pepailalam na ing biyena, king kasuywa na king plano mo. Itokyan niya sana ingalimbawa na,
Kimpamagsadyami, kimpanyatang ng Jesus sa anak mo, ing ginumi, manggaman, king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos ipang lubos mayupaya. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo ating mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, lingusan may iting sakripisyong alangkabas, banking payang ngayagom mi karing banal na misteryo mo, tumibe lalo ing kasalpantayanan mi king pengako mo, at kamtan mi ing sablang paninayan mi keka, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginobi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At kaya ka antimuri, Itas sila ring puso yu, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuli. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man oy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Inula ring sablang propeta, ing panyatang na, at dela nening indong virhen king sepupuna na, kambening epa sabing lugod. Di natangyang mumuna kaya iwan amaminyag, ban ibulalag ampong ipakilala ni karing tao. Kinge mo na nung lugod na, pikaluba na kaming tula kabang pagsadyan miyang pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait na. Ban kanita, kimpanyatang na, das na kaming makabante ampon manalangin, kabang ding puso mi, mangapnulang kapag mulalan ang pong kapuryan. Uli nita, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, naralit ming kekang ligaya, alang toknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo antimong titipang ambon kayating ayin di, ban pabanalanala at para kay kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang loob dinaw ning Biena, king pamayla sampong kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinuang naiti ka ring disipulo na at ngana, kunan iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiying katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuang naiti ka ring disipulo na nga na, kuwanan niyati, ikayungan, at minom kayo kaniti, uling itiye yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alang hanggang tipan,
ami bubu para kay kayo, at para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Mipuriya ing misteryo ning kasalpantayanan. O mapumakalulungin pa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, darawon miyake ka iting tinapay ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyeryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal a spirito. Ganakan me o iba, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ting kapatad mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. King katahimikan na po rin kikatang puso, kanakantala rin kay katamong apo, ima, tatang, kapatad at kakaluguran, aminuna na kay katam. King pakalulumo, idala mo langan sana ding sablang mayaw na bye, kitang masalang arapan mo. Pakaluluwan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alananga. Ban kayabe ng Maria, ingindu ning Diyos, kambe ng San Jose, ning esposo na, kambering nuwan apostol, kambering sablang banal, ang mabibye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apor yan ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumding Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalan angga.
panalangin tamong mipnong kapanaligan ng ponlugod king ipa, karing amanong tiro na kay katamo, ning ginutang Yeso Kristo. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa na ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagpagsadyan mi, impanyatang ng mipno ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal akapalungan mo, layon may ing pamayapan ang puanpisan metungan, agpangking kaburyan mo, ika mo bibiyan po ang magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Antimong mikakapatad kang Kristo, yagpang tayo ing waga ning kapayapan king metong at metong kapayapan po.
kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ding mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan at taya ng Kristo, isadsad na katamungan sana, king Diya Lanangga. Amen. Katawan at taya ng Kristo. Amen.
O Diyos ay bami, beriyan mo kaming mengan karing maligayang kalam mo. Lingusan mo kami king malasawop mo. Banking pangataglusan mi, mabilog a pangatao, karing banala misteryo mo, pangaintuliran mo kaming magkamit king tune kapayapan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tampo. Pasibayo po, Maya Pabengi. Mapagal na ko po yata. Maya Pabengi po. So, atsuta na po king ikalimang bengi, ning kaya atampa magsibang bengi. Pasalamatan mila po, ding ganaganang magdaon. At ma'am nye, mag-offer, nang nanaman po nga offer tamo. Ngayon kabeng yan na ini. Sabi natin pong among Jan, Reverend Jan, ne? Abalanan da na kayo man, ne? Kaya ako namang manabala kaya kayo, kami namang manabala kaya kayo. Bang nung nanumang IBU, maging grasya kaya ngaliwang tao. At bukas po, ika na mabengi, toiletries naman. Yung pwede yung pong dalan. Ne? Nanula po ding toiletries, toothbrush, toothpaste, shampoo, conditioner, kung nanuman pong ay biyata mo kakeng mangailangan. So, toiletries. Ne? Dem pong kaya beta mong mag-offer, hilapin ding CGC, amporeng Mother Butler. Ne? Pero ulit po, hanggang ikayo pong sisimba, ne? Ala kayong organization, kaya di keng Apo Shrine, malyari ko pong mag-offer. Magdesisyon na kayo po. Magdesisyon na kayong lati-lati. Bang madinan lang direksyon mo naman dening babiyeyo pabiyala po kaking pakakalulo. At bukas po Biyernes, suling aldaw Biyernes, ay atinta mo pa pong misa, mag-umbisaya pong alas 5 ning abak. Ating tauling misa, yapin po yung alas 5 ninggat panapon. At ken December 24 po, yung misa tamo 6:30 ning bengi. At king 25 kita mo pong 8:30 ning abak. Dakal-dakal po salamat at Maya Pabengi. Linawan kayo mo po ito sinabi ng Congress. Bukas po ating misang Friday Masses po na ita pong from 5 a.m. hanggang 5 p.m. Ne? Tapos po, kota pong alas 8 pang simbang bengya po kanita. Ne po, magkaliwaya po Advent ya po itang kekatamong alas 8 pas simbang bengya niya. See you tomorrow. Ne po. At kakadwa, pasibayo po, retang announce ko niya minsan na doon, itang bukas palad na dito pong panyawop, atin na pong magbenta kayo ng gilid ng Buryo Pulawan, ng Buryong Akit, at nung bisa kayo pong order, pagkasabyanan niya lamo po reting akakit yung makamaputi kayo ng harap. Ne po. At kakatlo, kalupa na po ng sinabi ng Reverend John kanina, nandin na po, itikanong kabengyan, di na nakatamong direksyon. Nung ingkotang, no karing direksyon. Po tapu ayo akotang, o ba't magsimbambengita mo? O ba't sinimba kayo po? O ba't magpaskuta mo? Naning pakibat? Nanong bibyan ng direksyon kay katamo? Atin Pasko, uling ating kalame ang pombiko. Atin Pasko, uling ating regalo ang pong aginaldo. Atin Pasko, uling ating Diyos amig kisaot kay katamo. Ating Pasko, uling ating Diyos amig katawang tao, ban abaya na katamo. O yan po yung pagselebran tamo, kaniting kabengyan, ang ganaking katatawlyan, ang ganaking datanging Pasko. Ulitan kaya po, atin Pasko, uling ating kalami ang pombiko, ating regalo ang pong aginaldo na o. Atin Pasko, uling ating Diyos sa malugod kay katamo, mi katawang tao, ban abaya na katamo. Nyapin ka rin ganaganang daralanan tamo, kasakitan man, saya, kanawan, kalungkutan, atin tamong kayabe. Kayabe tayo nga pong Ginoo. Kalupa na ning sasabyaning mo munang pamamasa, inghaus tamo kayo, Emmanuel, ing burisabyan, kayabe tayo, ing Diyos. Amen? Pasibayo po, Maya Pabengi po kayo, palakpakan niya po yung balang metong. Talakad tampo.
Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ko ang timuri. At bendisyonan na kayo ning mayupay ang Diyos, kambe na rin kay kayong buong pamilya, king lagyo ning igpa, at ning anak, at ning banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, bang luguran at suywan ingapong Ginoo. Salamat, king King Dios. Diyos.